Ya, kita berdoa dulu sebelum mulai. Ya, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Kita semua Sukses! Oke guys, jadi ayeuna teh urang terek ngevlog. Dititah heula ngevlog heula. Pokona mah urang nanya-nanya heula yuk. Emang fiksi. Hai, ikut di mana Chelsea? Di Cileunca itu. Ente ke di channel mana? Di CLC. Chelsea. Urang tadi bertanya-tanya sugante Chelsea teh naon kitu arana keren. Tapi teh karek tadi apal di mobil ternyata Chelsea teh singkatan Cileunca. Cileunca ngaran lembur eta teh. Ada nuhun pisan pokona ka barudak CLC geus mantuan. Sawang Ya Suna. proyeknya mudah-mudahan hasilnya maksimal, mudah-mudahan Amin. berkas jeung kebehan. Amin. Kumaha cuacana dulu? Ngelekep seperti biasa ya. Di lembur mati is biasa nah geura ieu nepi kerah baju ge dibuka-buka kieu teh da. Kunaon ya teh? Assalamualaikum. Kumaha ieu? Kemana itu? Panas-panasan ya. Wah, mantap ya tiga di neraka jahanam. Panas lah intinya mah juga ningali mantan jeung keseimbar. Alah eta mah. Sakit teh ada aing. Botak, botak, botak. Bah. Dan ke maka tempo caang. Herang tai gitu. Preman makin oke bos. Parah tuh cek mana kalikan? Parah tuh. Mang, naon eta? Oh, sing. Ya. CLC ya kudu tinggalin artis biar tinggalin. Jeffrey Nicole ternyata ganti rambut ya. Kemarin udah keren rambutnya. Gak boleh ada kamera sini. Gak boleh. Kamera tersembunyi. Apa ini kamera? Kamu nggak? Tadi di semak-semak ya? Aku ngeliat. Nyimpen motor maksudnya. Paniklah Mas Afgan. Good morning Bogor. Salam. Ah, rumah sakit mana itu teh? Iya nggak maju lu. Ayah di dia sering. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya aja dah. Kep, rolling. Yuk. 3, 2, 1.